Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kamau Kerwat District Sports Association harangkat kajingan lang barinik tan lingdo MLA kathan bad menteri katanat PHE hene kasngi kelapan long ya kajingan lang Hamadan MDSA Stadium Mau Kerwat nakabantaban kitbok ruyang ya kisangut ki kun samla joga district kibla syajid ban mikmat ya kajala haka 40 NTPC Senior Men and Women National Archery Championship kaban long hajarkan nadu kasi tarik hadu kasi pau tarik urisau. Kini kisamla kibala syajid kilang ulari lang lengdo baru Ernest Saibol lengdo kibayakun haka Recurve Division uli Ronaldo lengdo ubayakun haka Compound Division kibaday nakasnong Maulangwer baru Marshall Paryong ubayakun naka Indian Round ubaday nakasnong nong na Southwest Khasi Hills District. Nagalang ubari nekton lengdo hawa ay jeng keren lapan pawi ke jeng sukumen ke bakraw halor ke jeng kiu jeng kikun samla ke jeng lekai sport ulapan pauru banalor kini kisangut kinong set kram kidan ru salaingut kisamla nakakanhun jaka swimming kibala syajid ban mikmat ya kajela haglen mark junior bat sub junior national championship kabanong ha Bangalore. Kumta nakalang ubaran nek ula ay kajing kitbok kiruyang ya kini kisamla bakin long shlur bat ya lekai bha balapan pauru ya kajing angnut ba omday tang bakin syajid ban mikmat Henry Giday banwan ra ya kanam at kaburam ya kajela bat ka district hi barak pawe. Jongka dongka tanya dan makroat konsumsi kumjuru kum minister jongka state Meghalaya ngaladon kajiskup kemen hadu kata haka bangalayo jiktip bapi ki kon samla jongka ne kadong katan jingi kila syajid ban 3% na kapta state Meghalaya haka ne ka archery haka ne jila kai set knam kabadai ka jingil akai kaba lese kibubun kim datip ha Kim dadon idea kumno bani simata dari so tenap pada dokumen banyu EP nekene kadang kathan jungi pilih simata bar kum juru pilih sajet kalong susu kejikmen bantip ba nakaliang jong ki swimmers kodai ka swimming competition kini ki breu ki jungi nakene kadang kathan jungi pilih sajet ha kamakin select menta kanang ya on phone mene yo nongelam yo ka swimming association idang don hasilong nambar kita don bibiang berbet susu ke training haswai pakin lek ha katu ke competition hantai po Bangalore ke kalong ke jikmen ke bakrau ba ha kani ke term jong ka jinglong MLA jonga banyu I bakadon kisamla kiame syakmat ban yakiu ha ke jingelakai ke wei kalan jelakai hadin ko ipat bergatwi lentiru ke ba pinang la susu banang jelakai kambha kapilti ba omdei tang ba pinsa jet ban ya sim banta hakane competition hande kecing angnut jungi kalong ba pinon ra ya kecing jok pinon ra ya kecing jok bat kalong kecing sarong yangi kecing sarong ke state Meghalaya ya ka bangin sayo ban urong di ndak man pai baron ra ekonomi kecing marak tangi don hande mangal ku man ejo ko koran consistency kini ki nongyalam jongka MDSA ha ka bangin don lang hangne patkit pocket ruang epi kit pocket ruang epi batek scam ba pinlet de social ba ka MDSA ka don hadin yopi manga ku MLA gidon hadin yopi ki pajba jo kadong kathan jong ka Southwest Khasi Hills gidon hadin yopi bat kum juru pajba jo ka Meghalaya gidon market pocket ruang epi nomor kata let de social hakane competition ne ka pin select ikbit denti ka ba piron ra ka nam jo ka job ya ka bangin sa yo ban lek kemen lang da kata kecing job jong pi ya pi baru songut ki players ya I way I balalek bad ya pi ki badon hande laingot ki bokrwen ki ku ku do ai ki bokrwen pi samla ha ka ba pi sayo balek ni leti ka ba pi ya balek hajakan kawa katrik kalong nadu strik Menen kasih hadu khasan trik Oktober 2000 hadu ispo haka rescue division idon iway kata master lari lang lengdo haka compound division idon arngut master NS Saibon lengdo bat I master Leonardo lengdo bat haka Indian round idon ni master Marshall Paryong ini idon ila nang lek nomor 2 ka komisyon yung ila na yan ini kitbok kriang namta yung iba in
boy sekotong boy inla ya ka banwara na monra brom ya ka sinong ka thau ya ka ASEAN jungi pada ka district hi bro